E kublaya pi waro ki pralog ki wasnyaw suk wow up yi ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wabo record national history ukana uwadang chip house name irta kam uwakian ratatam namo youngest student wo pass ye ka class 10 board exam we itele de wayo distinction hawakam te kaman pertuj uni ukana uwa chong wasa haiwan we kat 1 mark ne kat 1% pass uye ka class 10 board exam ne metric exam te ton ab ye gani ka khubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sdang e chiki khubor ladam pa mu de subscribe your new channels nya bhaye subscribe we ngat how to bell wa em haitu khanang wayo pten cho cho phyo yigi khubor wathame te ton sdang e chiki khubor Iwi ni ijia iwada klan bha upor hakiran san social media kam waman kate iwada jia hakajela Uttar Pradesh wapas ukhana chip house nem yaka metric exam hai distinction they wabo record national history kam u youngest ne uwakhian rtatam wo yale we wo pass yaka metric exam ha ini irta wadangkhian we itele hai distinction kat kam ka rule ka an yong ka UP metric board exam heyeto we irta yong ki khana wayale yakani ka exam wato em ki khatsus nem irta lem kam tem yo ki wo yakhun yakani ka exam tang wadai wayarap kalam u principal yong kate ka skurwa pure uni ukhana we dei wachim da ka special permission na ka board da yo wo yale yakani ka exam wad la da em udang du chip house nem irta ya uni ukhana da tip pertuyo ukamu ayan jual uwadang chip house name irta weito le uwachong wasa ha Greater Noida dadri ka Uttar Pradesh upa yung uto charter accountant kadwa ka be yung uwanto ka housewife tang wadaman ko le ya ukam kanong hikay ne bha ka wapan krekod ya uhayung kabay upa yung uni ukhana da khanaki wa heipor wa em ikhang sbak neida wa wan ka khniang khlam covid khat khande uni ukhana daptai we dangi uwo pure yiki kot yung u neida wa da deblut uki wo pure plak kam te dasdang uwo pure da ki kot yung ki higher studies we hawa em iwam tip ne iwam snyao tho u da yarap we da batai kabay u ya o we say wa da stat chwa u da ye uwo pure we wo snyao tho wat yiki kot yung ki class he le kamte kabay upa uda perkhat we darai ki wo pynman da ka home tuition we yo chim admission ya u hakaskur wacha ya u wo yale ya ka metric exam they wachim special permission na ka board kamte de chim admission ki ya u hakashif Kumar Janta Inter College hey wanai liang u principal yong kani ka college da pan special permission una ka board we da cha ki wo yakhun u ya ka metric exam uni ukhana da le bha u ha ka exam yong o we da pass u he distinction we ka percentage yong o to nyaw phaun ru point ru nyaw percent uni ukhana da score u ya ka Hindi subject nyaw phau le marks English nyaw phau so marks mathematics phra phau r marks science phra phau le marks social science nyaw phau phra marks katwa ka computer paper 1 da yo u ka nyaw phau marks nei liang u principal da ong uwa uni ukhana to uwastat bha we to le u extraordinary kit we da ong ule wada chim admission u hakaskur yong ki yo chong class 9 we hachwa ini pure u hayung we da pass bha u yawaro ki exam we yale u nei liang upa yong uni ukhana wanda ong u waki da tip chwa ki wadaw le bha u khon ki haka metric board exam nei bha hawakli ki yo mana dep tho exam u da ong u ye ki wa ye bha u wo tho kamte de yuluti ki wo yo u nya phau percent chaneng haka exam yong o tang wada ting ki khajek du ye ka subject Hindi nei bha uni u khon ki raptalot u haka Hindi tang wada surprise u ye ki dei wale bha ye ka Hindi subject we dei wa score ye ka nya phau le marks hawakli ki ye ka dreams yong uni u khana nei liang yong u da ong uwa u kwa uwa man engineer we ka tu pen khre no u ya ka JEE wa kiwi de ki engineering entrance exam te hado kat once nyaw phalande wada uwadang chip house name irta da pass u ya ka metric exam we itele he distinction we ka ni da man ko ka sin wanong kong hapo kari India waro kawi wo pass metric dang du chip house name irta te ka ni man ko kam ka nuksa we kam ka challenge ya waro ki khana skur wala da uni ukhana uwadang chip house name irta ye uwo pass he distinction ki le kam ki wa khatsus nem chaneng ye ki wo pass he distinction la da palai jing mut we la da kre chitom we minot bha ki ukhre kot